Lesedi FM ke molelo. Dumela hle momamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Ke boela ke o dumedisa bosiung bona nna ka lebitso ke Tsholo Leokaoke lenaneo ke lona le legolo la Thoriso. Re qala ho reng ya 10 Sontaga se se le se seng o fihlela ho reng ya 12. Dumela hle. Ke a le bohle matshogo mahloko ka la ditswere tshebeletsong ya Lesedi. Se ke le teng mo mabedi tla re ha ke tswa o reng ya 12 bosiu he o tla tiana le Thoriso. Ke a tshepa o ntse o phetse hantle hle mo mamedi, ke a tshepa dintho tsa o di ntse di tsama hantle. Ebe ho jwang hle bosiu bona? Shemele mesomene ke metsotso ka mora hora ya 10 ke Thoriso. Ile ka bua mona ha ke qala ka lenane o lena hona le bong sena kgweding ya bone ka re ho wena Thoriso ka bo yona ke thapelo. Kana go ngwe mamedi ha o hloko re bo khumame ka lengwele o hloka fela re mo phamise. O mo jwetso re ke morena wa marena. Ha o mo rorisa ntho di a etsahala. Ke modimo wa di Thoriso. Ha mo rorisa wa theoha. Le Thoriso ke thapelo. Romang Juda pele. Ka se khwere sent Juda first. Jale Juda bulela Thoriso. Mamedi ha re lentswe la bodimo ho dipesaleme. Besaleme ke ya 23. Sehloho sa ditaba se re dithoko tsa modisa ya molemo. Dithoko tsa modisa ya molemo. Dithoko tsa modisa ya molemo. Kgaolo ke ya pele verse 1. Jehovah ke modisa wa ka. Jehovah ke modisa wa ka. Dithoko tsa modisa ya molemo. Jehovah ke modisa wa ka. Ho batho ba phelang bo mapolasing haholo ba tseba hore modisa ha tshwere dikgomo mosebetsi wa hae ke ofeng. Molaetsa wa ka ka jeno mo mamedi hore wena o na le modisa ya molemo.
Haeba o mmametse ntate Mofokeng, o mmametse le wena Sellwane motshedisi, o mmametse lehlohonolo, ke kopa ho o jwetsa hore Jehovah ke modisa wa hao. Mona mo ke leng teng, Jehovah ke modisa wa ka. Ntate wa e kganna ntorontoro eno le mme hona jwale o tseleng. Ke kopa ho jwetsa bosiung bona hore Jehovah ke modisa wa hao. O mmametse o le ntlong, o mmametse o le kae hle, ke kopa ho o jwetsa hore kenya mantswe yana pelong ya hao, a kenye ho wena hore Jehovah ke modisa ya molemo. Jehovah ke modisa wa ka. Dithoko tsa modisa ya molemo, Jehovah ke modisa wa ka. Mona mo re phelang teng re ba bitsa badisana. Ntatenwa o tla fihla hoseng re sa robetse, a bulele dikgomo kapa a bulele diphoofolo di tswe di ye naheng. A be le tsona letshehare lohle, modisa wa diphoofolo a shebe hore di a ja, a shebe hore di nwa le metsi. Jehovah ke modisa wa ka. Ha e ka re ho tlaba le phoofolo ye hlaselang diphoofolo tseo modisa a di disitseng, ho tla tswantwa. O tla nyoloha ka lerumo la hae, ebe o tshwere ntja ho yena mona, a lwane hore tsena tseo wa di disitseng di seke tsa joa ke dibatana. Jehovah ke modisa wa ka. O mamedi mosebetsi wa modisa o matla haholo. Mosebetsi wa modisa ke o hlokomela hore diphoofolo ha di tse kotsi. Jehovah ke modisa wa ka. Mosebetsi ke o sireletsa, ke o di hlokomela. Haholo ha e le bosiu a di hlokomela hore bothata ha bo hlahele diphoofolo tsena. Ka ba ka utlwa pina e nngwe e reng, ha le phirimile o nneha bophelo. Jehovah ke modisa wa ka. Ha le phirimile o nneha bophelo. Hey! Ke tlatla ke o fa monyetla o ko bue mo mamedi e motle ke mana 089 110 1111 089 110 1111. Dithoko tsa modisa ya molemo. Ke na le potso ho wena hle mo mamedi bosiung bona hore ebe wa motseba modisa yenwa ya molemo na? Jehovah ke modisa wa ka. E a tla o disa Jehovah. A tla o hlokomela, a tla o tshireletsa Jehovah wa makgotla. A ko reng ke bue hanyane fela ka bana ba re sebeletsang. Le hoja ba sebetsa mosebetsi o motle. Wa
o sheba hore diphoofolo tsa rona di hola hantle, di ikatisa hantle. Ha o ka ba sheba hangata bontate bano ke bontate ba aparang di-overallo, mme hangata bona batho bana ba re thusang haholo ka diphoofolo tsa rona. Le ha re ba ngwathela dijo ha se hangata ba kenang ka matlung a rona. Ke kopa e pheta. Hangata batho ba bang ha ba ba dumelle le ha e le mona ba ba hlokomella diphoofolo hore ba kene ka matlung. Le dijo o di beha mono, re dijo tsa o so tla di fumana ka ntle kae ke di beile moo. Kapa ha o kena fela monyako ke tsena tafoleng o so tla di nka. Ha di nka o tswela ka ntle, o lo jella ka ntle. Ha se hangata batho bana ba re thusang ka diphoofolo re dulang le bona ditafoleng re je mmoho. Hangata ba jella ka ntle le hoja ba etsa mosebetsi o motle wa diphoofolo tseo leng tsa rona. Jehovah ke modisa wa ka. Momamedi re hlokometswe ke Modimo 24/7. Modimo yena ha batle letho ka rona. Ke utlwa lentswe la Modimo le re ha robale, ha o tsele, ha le phirimile o nne ha boroko. Ha o robetse Modimo ntsa tswela pele ka tshireletso ya hae bophelong ba hao. Jehovah ke modisa wa ka. He wa sebetsa Modimo yenwa. Ebe re mmeile kae matlung a rona, Jehovah yenwa ya re disitse. Na o teng le wena tafoleng kapa ke wena le ba lelapa fela? A etsa mosebetsi o motle haka, a re tshwere 24/7. Ba shebe bontate bana ha ba disitse diphoofolo, ebile diphoofolo tsena di tseba le mantswe a tso a bona. Ha ka e bitsa ka lebitso a re khutla mono ya khutla. Na Modimo ha o bitsa re se ka etsa nthweno wa mo mamela wa mo utlwa na. Mana 089 110 1111. Dumela momamedi. Dumela ntate Tsholo. Le kae botswadi? Le kae papa? Re a phela hle. Ntate. Ke kopa ho bua ka dithoko tsa modisa ya molemo. Ka pele ya fela kwa le. A se modisa fela ntate. O molemo. Empa go phela molemo. Go utlwisisa lentswe leno molemo. Go na le modisa. Go na le modisa ya molemo. Ke tseba modisa ke modisa ya molemo. Ya nka tsamaya kgotlong ya moriti wa lefu ha ke tshoe letho. Le ha Modimo a ka nka bophelo ba ka gona jwale ntate Tsholo, ke loketse tsela. Dithoko tsa modisa ya molemo. Dithoko tsa modisa ya molemo. Mme ke a leboha hle Lesedi FM, dumela. Ke mona 089 110 1111. Ebe yenwa ya re disitseng modisa wa rona e leng Jehovah ha bua le rona re a mo utlwa na. Wane lentswe la Modimo le re di utlwa lentswe la ka le nna di a ntseba, le tsona di a ntseba diphoofolo tsena. Lesedi FM dumela. Etsotso ke leshome le metso e meraro re a ho reng ya leshome le motso mongwe, dumela hle. Maretso Motlhompe modisa mo le monta. ntate
Ke kopa o tima mona ntate Tsholo. Potlaka hle ntate nako e tla re tshwara potlaka mohlomphehi. Wa re nkudi ya motse. Ntate wa Wa bua ka modisana ntate Tsholo. dinku di tseba le lentswe la hae. Nkudi tse ba le ntse la handa ntate Tsholo. Ntate Modisa molemo ntate Tsholo hle. Modisa molemo na ntate modimo ha ba se ka itse tena na wa mamela na. Ha mamela ntate Tsholo. ntate wa Fela di pofola ke re khutla mo ne yona ya khutla tla on. mohlomphehi. Ntate Tsholo go ntate mo futeng ka mona ka re tshimono thank you Ntate ke a leboha. Le se di dumela. Dumela hle. Metsotso le shomele metsomedi re ho renya le shomele motsomong hlanka ba bobedi ba bararo fela dithoko tsa modisa ya molemo. Jehovah ke modisa wa ka. We shebisise pesa le meno ya Tafita hle momamedi tshwere ditaba. Jehovah ke modisa wa ka. Me a se modisa fela ke modisa ya molemo. O etsa mosebetsi o mongata modisa eno. Ha ona le yena ha o hloke letho. Haeba o tshwere ke mokgathala o tla o phomotsa makgulong a matala modisa eno. Le se di afema dumela. Le ka ntate Tsholo. Re phetse mmele ka. Ntate e re ke go bua ka moferithero wa letsatsi la kajeno e leng modisa ya molemo. Ntate wa ka modisa ena wa molemo ke modisa a hlokomela ngwana hae ha ipeile ho yena. Ke eo a ileng a hlokomela banna ba babedi ba neng ba le ka hare ho tronko Paulo le Silas ba neng ba tlanye ka mahlafela. O la ba hlokomela ntate Tsholo a ba ka mo yena mahlafela ba ne ba ile ba holetsa ho yena ntate Tsholo. Ke a leboha. O bua le ntse mohlomedi ka mona ka box ya ke ntate wa ka. Ke a leboha mme wa ka le se di afema dumela. Shebele motsomong re a ho renya le shebele motsomong mamedi dumela hle. Ntate lahlelang dipilelo tsa lona hodima wona hobane wa di hlokomela ke modisa ya molemo o a hlokomela ke modisa ya molemo o a sireletsa o sa kgathaletse maemo ke a feng modisa ya molemo o a sireletsa shashape modipa what's that ke lebile mohlomphe wa ka le se di afema dumela. Ntate Tsholo re ya dumela ka ntate wa ka Ka mohaundate ntate re a le go ntate wa ka modisa molemo ntate wa go dise dintho di go dintho tsa yo fa mdima mata o re disitse tlhelo ka go bane o ntse re hlokometse ka mehlele matsatsi ntate Tsholo ke na le dikgomo mona ba mabitso ke na le rome itse ke na le puna ha la ka di bitsa ka mabitso di a ntate ba re ke modisa molemo go tsona. ntate ke a leboha le se di afema dumela. Mamedi dumela hle. Le se di dumela. Tlapofo Mme wa modisa molemo o hlabolla moya ka o ntsamaisa ntse a khutsitseng hobane o na le nna ka dinako tsohle a ke ba ntloela ke ba ntatla ke mama hlatsi ka sentho stream hle wa fofo a re ko mme ke a leboha hle le se di afema. Le se di afema dumela hle metsotso ke robonga re ho renya le shomele motsomong. Na o hlabeile bosiung bona modisa ya molemo o tla o hlabolla le se di dumela. Ntate modisa ya molemo ntate modisa ya molemo ke modimo ya re tsamaisa modisa ya molemo ya fa ke modisa wa ka o bua le maselwane mo khutsong ka tenileng ntate ke a leboha modisa ya molemo ke a leboha mohlomphe wa ka robedi metsotso mo ba medi re a ho renya le shomele motsomong
o teka tafole pela ka pontsheng ya diratsaka o tlotsitse hlo ya ka ka oli mme mohope wa ka wa gapatseha ruri he momamedi modisa yenwa ruri le hlohonolo le mohau ruri ka nnete ke a o hlapanyetsa hore le hlohonolo le mohau di tla nne di o latele ka ditshu tsohle tsa ho phela ha hao ebe dintho tsa hao ha di a kgutsana di o bakela lerata momamedi o tla o phomotsa magulong a matala a o tsamaise pela metsi a kgutsitseng ai modisa ya molemo dumela khotso dumela momamedi khotso khawile re ke bona ona ke fumana mong hape dumela hle hello ke lesedi mme yanda te Tsholo o ntamaisa magulong a matala o kgotsisa moo wa ka ke a leboha te Tsholo mme ke a leboha ke mosebetsi wa modimo hore a batle hore a o tsamaise mona pela hlaleng ya ho loka so ke supileng jwale re ho reng ya 089 1101111 ba ne ba le ditshebeletso hle ke bona jwale batho ba kena ka bongata ba ya ditshebeletso rutlwe le mabitso a ditshebeletso ke bela si ya mabitso a ditshebeletso ke tse le bitso la tshebeletso lo rena mruti ke mambo ba bohlokwa ba ruti 089 1101111 momamedi dumela Mela ntate Tsholo le kae mme e teng le kae ntate una ile tsebeletsong ya manga je ke le tsebeletsong ya United from Church Manabli from David Chare mme no ba la ho peselana ya 116 ke tla buseletsa ho morena hobane melemo yohle ya hae o go nna ke ntsane ya mpompa tsohle ke mo ruti manga na tshoreta batse e le tshebeletso ya bomme talent e ne tshore ke ma e ne tshore ke mme ke nna o mo dumedisa utlwa mme ke a leboha ke mme mogati ka mona ka lori baka mme wa ka le se di dumela hle dumela ntate le kae mme le kae ntate ke Agnes gagane le dudi mme nna ne ke sa sebeletsong ka baka la mosebetsi empa ke ne ke mametse magulong a matala ka ntate moruti maine o ne a bala ka o sem wa pele a re le seke la hlola le bua ka boikgomoso boikgantsho hobane Jehovah ke modimo o tsebang e be le sem wa pele chapter 2 verse 3 a na le berekiso motaung ya ba ka morao ke ka o sem wa pele Samuel wa pele Samuel chapter 2 and verse 3 Lekata ke twofold. Na ke motho a leqephe mme ke a fela bibele mane mangolong ke a o thank you ntate ya ba hatse ke mamela ne bishop so qetile ga le boa mme wa ka wena o no mametse se a le moya ke a le boa ba be le metsotso ke la dula hantle o ya tseletseng a pele o ra le shemele metsemmedi ke batla le mabitso a ditshebeletso mo ya gola utlwe re ke batla mabitso a ditshebeletso na moruti ke ma ya kerekeng batla lebitso la tshebeletso bona ke o phamisa baruti le ditshebeletso le melaetsa mabitso a ditshebeletso o ke mabitso a mamona a ditshebeletso hello nanda Tsholo ntso ya hantle ke ya hantle ntate wa ka mme o no ile tshebeletsong ka jeno ne ke ile tshebeletsong ka jeno ya St John ke batla batho ba mme go ne go re ba ntate Molefe
mme wa moo mo ne re le batjhaki moo mme wa moo o ntate Modimo se ya monka jwale re ne re lo ba tsoseletsa bana ba moo wa tla ditaba mmemphe molaetsa o no re molaetsa tate o badile ho exhorta 30 ho tloha ho 11 fihlella ho 16 a bala hape ho Nehemia 10 28 ho fihlella ho 39 ha o ka sela hantle mangolo ao a batla a tshwana ya mme ke le bonda Tsholo o tlo mo dumedisa o tlwae ke tla mo dumedisa ntate mme wa ka o bua le Malerato Mpipi bye bye Malerato bye ntate Tsholo a re eni tshebeletso jwale ke a Amen. tsaka Apostle Simon Mokwena le bitso la pina ke a me ka mora mona o teng Thoriso RQB Amen. Modimo a nketsetse wena